reka nongere ngusuze we mukunzi w'Isumo TV, nizere ko umeze neza cyane. Katwibutse ko duzafunguye na channel yacu ya kabiri y'Isumo TV bayita Altul Sport TV, komeza kugenda ubonaho amakuru nayo atandukanye ajyanye n'imikino. Twavuze tuti imikino ni iwacu, ni mu mikino. Katubwire ko nta nushaka kuba wagenda kuri Altul Sport TV ukawakana subscribe kugira ngo ubashe kugenda umenya andi makuru menshi agiye atandukanye ari mu mikino. None gatubwire ko hano haziye kujya haca ibyegeranyo bitandukanye bivuga ku bakinnyi, ku mipira yagiye iba, ndetse byagiye bivuga ku batoza n'abandi bantu batandukanye bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye mu mikino y'u Rwanda cyangwa se isi muri rusange. Byose rero hano ku Isumo TV ndetse no kuri Altul Sport TV, menya ko ukanze subscribe nta kintu bigutwara, ndetse niyo uduhaye like bidutera imbaraga, waduha na comment yawe bikaduma tumenya ahantu dushyira imbaraga, cyangwa se ukashyiraho comment idushimira. Nabyo tuba tubishaka cyane kugira ngo dukomeze kugenda tubona ko dukomeje kugenda tubana namwe, kandi ko ibyo turi gukora biri kugenda bikugeraho neza cyane. Reka nanone dukomeze tubabwire ko umukino tugiye kwibandaho rero, cyangwa se equipe tugiye bwibandeho, ni imikino isaga 30 ya shampiyona. Ni imikino ya shampiyona rero equipe ya SCR Kigali yakomeje kugenda ikina. Ndagenda nkubwira umukino ku wundi, ndetse n'abantu bagiye babonamo ibitego muri iyi mikino. Nanone twababwiye ko tuzabazengurutsa ama equipe yose kugeza kuri equipe zamanutse mu cyiciro cya kabiri zose. Buri equipe uri mukino wakinye n'abantu bagiye bayitsinjira ibitego. Nyuma rero tuzagaruka tubahereza analyse noneho kuri buri equipe, tubabwira uburyo abakinnyi bagiye bitwara, ndetse n'uburyo equipe yagiye izamuka cyangwa se imanuka. Byose ni hano ku Isumo ndetse na Altul Sport TV, ubundi ukabasha kugenda umera neza cyane. Reka mwibutse kandi ko nimba urebye iyi nkuru bwa mbere, cyangwa se ino video bwa mbere, wakanda no kuzindi ukagenda umenya amakuru uko twagiye tuyatangiza. Bamwe baravuga bati ni ibihuha, abandi bakavuga bati si yo, ariko twebwe tuba twize hano, tuba twakuye amakuru, ntabwo ari ibihuha. Urebye inkuru ku yindi ukagera ahantu amatransfer azagenda abera akagenda arangira, uzamenya ko ukuri kose kuba kuri hano ku Isumo ndetse na Altul Sport TV. Reka rero twite cyane tunyarukira ku nkuru yacu muri rusange, tubabwira tuti ku mukino wa mbere wabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2021 ku isaha 9 niho AS Kigali rero yakiriwe na equipe ya Espoir yahari Rusizi. Icyo gihe AS Kigali mu mbare itsinda ibitego bisaga 2 ku busa. Igitego cya mbere rero cyatsinzwe ku munota wa 9 na Abubakar Lawar, igitego cya kabiri gitsindwa ku munota 80. Sasa rero twihuse cyane, uyu mukino rero wabaye ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 ni umwaka wa 2021 rero ku isaha 9 equipe ya Kiyovu Sport yabasha kuba yabasha kunyagira equipe ya Kiyovu Sport ibitego 4 ku busa. Igitego cya mbere rero ntibyatinze ko cyaboneka, Niyonzima Haruna yarakinyabitsemo ku munota wa 6 w'umukino. Nanone ku munota 28 w'umukino uwo yita Rukundo Denis yaramaze kuba yaterekamo igitego cya kabiri. Ku munota wa 16 rero Abubakar Lawari yamaze kuba yanyabikamo icya gatatu. Half time rero yarangiye ari ibitego bisaga 3 ku busa bwa equipe ya Kiyovu Sport. Ntibyatinze cyane ku munota 84 wo bita Nibizi Ramadan yarabashe kuba yanyabikamo igitego
cya kane maze akonfirma intsinzi y'ibitego 4 rero ku busa bwa ekipe ya Kiyovu Sports. Reka twihute cyane rero ku munsi wa 18 z'ukwa 11 ku isaha 9 nibwo AS Kigali yashe kuba yatsinda igitego kimwe ku busa ekipe ya Gorilla. Ni igitego cyatsinzwe ku munota wa 8 na rutahizamu wayo w'umurundi Chabarara Useni. Katwihute cyane rero tugiye kuri tariki ya 24 z'ukwa 11 ku isaha 9 nanone ikipe ya Kiyovu Sports rero yabashe kubanganya na Marine ibitego 2-2. Igitego rero bibiri bya AS Kigali byabashe ko byatsindwa ku munota wa 31 na Nibizi Ramadhan no ku 34 Nibizi Ramadhan. Half time irangira ari ibitego 2 bya AS Kigali ku busa bwa ekipe ya Marines FC. Ahangaha rero ntibyatinze cyane ko ku munota 53 abo bita Ndayisenga wa Marines FC yabaye abanyabitsemo igitego cya mbere cyo kwishyura. Nanone Ishimwe Fisto akubitamo igitego cya kabiri cyo kwishyura ku munota 90 kuri penalty. Angaro nanone twihuse cyane ekipe ya Kigali isikina na ekipe ya Police FC aho byabashe kuba byanganya ibitego 2-2. Angaro ni umukino wabaye kuri 27 z'ukwa 11 ku isaha 12 z'umugoroba hano mu Rwanda. Hakizimana rero Muhajir yarashe kuba yatekamo igitego cya mbere cya ekipe ya Polisi, ndetse ku munota 30 Usengimana Dani abasha kuba yateretsemo igitego cya kabiri cya Polisi FC. Rero ku munota 83 ntibyatinze Abubakar Rawari yari yishyuye igitego cya mbere kuri penalty. Igitego cya kabiri cyishyurwa none na Abubakar Rawari ku munota 90 kuri penalty. Byatinze cyane reka duhita tunyarukira ku mukino rero wakurikiyeho wabaye kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa 12 aho ekipe ya Gicumbi FC yatsinzwe ibitego bisaga 2-1 na AS Kigali. Ahangaha ari ku isaha 9 ku stade ya Gicumbi. Ahangaha rero Nibizi Ramadhan ntibyatinze ko ku munota mbere w'inyongera y'igice cya mbere yari ateretsemo igitego cya mbere cya AS Kigali. Nanone reka nkubwire ko ku munota wa 59 Sugira Ernest irabasha kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya AS Kigali cyaje kwishyura ku munota 90 na Iradukunda wa ekipe ya Gicumbi FC. Ahangaha rero ku mukino wakurikiye hari kurenye z'ukwa 12 cyangwa se nyukuwa mwaka 2021 ku isaha 9 aho ekipe ya Musanze FC yabasha kuba yaza inganyiriza na AS Kigali kuri stade regional i Nyamirambo. Ni igitego cya mbere cyabonwa na AS Kigali ku munota 57 kibonwe na Hussein Chabarara. Nshimimana Mulani ku munota 75 ibyo byishimo abasha kuba yabyica ekipe ya AS Kigali itana inota na Musanze itana irindi. Ku mukino rero wakurikiye hari ku itariki ya 12 z'ukwa 12 2021 ku isaha 9. Anga rero ku munota 50 ntibyatinze ko Akayezu wa Etincelle rero aba ateretsemo igitego cya mbere cyaje kwishyurwa na Sugira Ernest ku munota w'inyongera wa 11 ku minota 90 y'umukino. Twihuse cyane rero hano ekipe ya Rayon Sport ku mukino wakurikiye yabashe kuba yatsinda ibitego 2-1 cya AS Kigali. Hari ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 ni 2021 ku isaha 9 kuri stade regional i Nyamirambo. Ahangaha rero uwo bita Youssef Rahbu yabashe guterekamo igitego ku kikubitiro ku munota wa 7 w'umukino. Manase Mtatu Mbendi yarabashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri ku munota wa 9 nyuma y'iminota 2 gusa. Half time irangiye ibitego 2 ku busa. Nanone match ntiyaje kurangira nguko usibye ko ku munota 60 uwo bita Bishira Latif yarateretsemo igitego kimwe cyo kwishyura cya ekipe ya AS Kigali. Reka twihute cyane no kuri tariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 ku isaha 6:30 nibwo Gasogi United yabashe kuba yanganya na ekipe ya AS Kigali. Ahangaha rero ku munota wa 21 Hussein Chabarara yarabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere cyaje kuba cyakwishyura ku munota 30 w'umukino na Belen
Berlin rero niwe wabashe kuba yakwishyura iki gitego, ubundi match irangira igitego kimwe ku kindi. Reka tunyaruke kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12. Ahangaha ari ku isaha saa 9 rero. Ahangaha uwo yita Hussein Tchabalala ku minota 43 byari bihagije ko abateretsemo igitego cya mbere cya ekipe ya AS Kigali. Halftime range yari igitego kimwe ku busa ku minota 58. Hussein Tchabalala arakonfirma kiramo igitego cya kabiri cyaje kwishyurwa ku munota wa 76 na Cedric. Ahangaha rero byaje kurangira ibitego 2-1 cya Mukura Victory Club. Katunyarukire rero ku itariki ya 15 z'ukwa mbere 2022 ku isaha saa 6:30. Ahangaha rero uwitwa Mubito wa Rutsiro yarabashe kuba yaterekamo igitego ku munota 36 w'umukino. Ahangaha rero ku munota wa 76 Hussein Tchabalala yabashe kuba yakwishyura iki gitego. Ntibyatinze cyane ko ku munota 42 uwitwa Wartanga yari amaje kuba yaterekamo igitego cya kabiri cy'insinzi kuri ekipe ya Rutsiro yari yasuye ekipe ya AS Kigali kuri stade i Nyamirambo. Twihuse cyane rero tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere 2022 ku isaha saa 9. Ahangaha ekipe ya Bugesera FC yabashe kuba yatsinda ekipe ya AS Kigali ibitego yatsindwa na AS Kigali ibitego 2-1. Ahangaha rero igitego cya mbere cyatsindwa na Niyibizi Ramadan ku minota 30 kirangiza half time. Ku minota wa 47 w'umukino nibwo ekipe ya Bugesera yibashe kuba yakwishyura iki gitego. Ahangaha rero Elife Rugwiro kamwibutse ko ku minota wa 43 yabashe kuba yarya ikarita. Ahangaha rero n'uwitwa Abdul Rahman yabashe kuba yakwitwamo ikarita y'umutuku kuri ekipe ya Bugesera. Ntibyatinze rero ko ku munota wa 95 ndavuga iminota 5 yongera ku minota 90 ekipe ya AS Kigali yateretsemo igitego kuri penalty yatewe na Hussein Tchabalala. Ntibyatinze cyane nako tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2021 ku isaha saa 9 ekipe ya AS Kigali yaringanyije na ekipe ya PFC ubusa ku busa. Nanone ku mukino w'isukurikira ekipe ya Etoile de l'Est yabanyabitse 2-2 ari ku itekero ya 27 z'ukwa mbere 2022 ku isaha saa 9 zuzuye. Ahangaha rero ekipe Etoile de l'Est igitego cya mbere yagitsinze ku minota 32 na Harerimana kuri penalty. Ahangaha rero Niyibizi Ramadan ku minota 78 yarabashe kuba yarya ikarita itukura. Ku minota rero wa 92 w'umukino Cukudi Mosu abasha kuba yaterekamo igitego cya kabiri cya ekipe ya Etoile de l'Est. Twihuse cyane no tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku isaha saa 9 niyo ekipe ya AS Kigali yabashe kuba yahana ekipe ya Espoir FC itsinda ibitego 4-0. Igitego cya mbere cyabonetse ku minota 8 na Niyonzima Haruna. Igitego cya kabiri kiboneka ku minota 13 na Jean Paul aho yikuye. Halftime range yari ibitego 2-0. Nanone ku minota 71 Rugira yabo Hassan yabashe kuba yaterekamo igitego cya gatatu, ndetse ku minota 74 Hussein Tchabalala abasha kuba yakonfirma n'igitego cya kane biko birangira ari ibitego 4-0 bwa ekipe ya Espoir yahariye Rusizi. Reka nkurikiza umukino wakurikiye ku itariki ya 13 z'ukwa kabiri 2022 ku isaha saa 9 aho ikipe ya Kiyovu Sports yabashe kuba yatsinda AS Kigali igitego 1-0. Ahangaha ari ku minota rero wa 45 n'iminota 2 y'inyongera aho mugenzi yarabashe kuba yaterekamo igitego, ndavuga mugenzi Cedric. Ahangaha rero niho ku minota 84 uwo bita Bate Shamiru muzamu wa AS Kigali yarabashe kuba yarya ikarita itukura yihuse cyane. Ahangaha rero reka tunyaruke ku mukino wakurikiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ku isaha saa 9 ekipe ya AS Kigali rero yabashe kuba yatsinda ibitego 2-0. Igitego cya mbere cyabonetse ku minota 23 gitsinzwe na Abubakar Rawari cyaranye half time. Igice cya kabiri cyatangiye ku minota 53 wo bita Rukundo Dennis aterekamo igitego cya kabiri cy'insinzi. Bamwibutse ko umukino wabonetsemo amakarita 3, ikarita imwe yabonetse ku minota 80 uyu mukino wo bita Byukusenge rero aba akubiswe ikarita
y'umutuku ya mbere kuri ekipe ya Gorilla. Ikarita y'umutuku ya kabiri yabonywe n'uwo bita Niyonzima Olivier Sef ku minota 41. Ikarita y'umutuku wa gatatu uwo bita Dulu wa Gorilla FC abasha kuba yikubitwa ku minota 91 w'umukino. Reka rero nihute cyane imitanyarukira kuri 25 z'ukwezi kwa kabiri aho ekipe ya Zogera yanganyije na Marine FC ibitego nanone bibiri ku bindi. Ahangaha rero ku munota wa 15 bihagije ko bita Hakizimana wa Marine abateretsemo igitego cya mbere cya ekipe ya Marine. Ahangaha rero reka mwibutse ko cyaje kwishyurwa ku munota 63 na Hussein Chabarara. Ahangaha ntibyatinze cyane ko ku munota 73 wo bita Rushema irabashe kubatereka igitego cya kabiri cyari no kuba intsinzi kuri ekipe ya Marine, ariko ntibyatinze cyane ko ku munota 79 ekipe ya Zogera yabonye umutuku. Nanone ahangaha ekipe ya Zogera yakomeje kugenda hataka cyane wo bita Hirwa Felicien abasha kuba yakwikubitamo igitego ku minota 86. Ahangaha rero umukino w'isukurikiro hari ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu. Ahangaha rero byaraje kubanya ari igitego kimwe kuri kimwe aho ekipe ya Police FC yakira ekipe ya Zogera. Ahangaha igitego cya mbere cyatsinzwe na Hussein Mana Faustin ku minota 39 w'umukino. Cyaje kwishyurwa rero na Chabarara Hussein ku minota 48 w'umukino. Reka nanone tugaruke tukubwira ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu ahangaha rero nibwo ekipe ya Zogera ku isaha 7:30 yabashe kuyatsinda igitego kimwe ku busa bwa Gicumbi cyatsinzwe ku minota 15 n'uwo bita Hussein Chabarara. Ahangaha rero twise cyane ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu nibwo ekipe ya Musanze FC yakubitanye na Zogera ku isaha 9 zuzuye hari Musanze. Ekipe ya Zogera yabashe kuba yaranganya igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Hussein Chabarara ku minota 19 kiza kwishyurwa ku minota 49 no bita Ikechuku Samson. Reka twihute cyane ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu aho ekipe ya AS Zogera yanganyije ibitego 2-2 na ekipe ya Etincelle yari ya Irubavu. Ahangaha rero ni hari ku minota 53 ewo bita Mutebi Rashid yarabashe kuba yaterekamo igitego cya mbere cya ekipe ya Zogera kitabashe gutinda kwishyurwa aho ku minota 19 Chabarara yarabashe kuba yakwishyura iki gitego. Mutebi Rashid naye kambabwire ko ari wa Etincelle. Chabarara rero abasha kuba yakwishyura kino gitego ndetse ku minota 82 Mike Sarpongo yarabashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri cyari kuba intsinzi kuri umukino, ariko ntibyatinze ko ku minota 90 Mutebi Rashid yabashe kuba yabakubita igitego cya kabiri. Nanone reka nkubitira kuri match yahuje ekipe ya Zogera ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Ahangaha rero hari tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane 2022 ku isaha 9. Ahangaha rero igitego cyabonetse muri uwo mukino cyatsinzwe ku minota 35 na Mayedi Njeke wakiniraga ekipe ya Rayon Sport. Reka nanone twihute cyane ko nyuma y'uyu mukino habayeho match ya Gasogi United ndetse na ekipe ya Zogera. Ahangaha hari tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane 2022 ku isaha 9 aho Gasogi United yabashe kuba yatsinda ibitego 2 kuri kimwe cya ekipe ya Gasogi. Ahangaha rero ni Jibril Hassan yabashe kuba yaterekamo igitego kimwe cya Gasogi ku munota wa kabiri cyaje kwishyurwa n'uwo bita Ndekwe Fisco. Na ku munota wa 58 Ndekwe nanone yarateretsemo ikindi gitego cya kabiri cya ekipe ya AS Kigali. Ibyatinze cyane ko ku munsi wa 7 z'ukwa gatanu 2022 ku isaha 9 ekipe ya Mukura Victory Club yabashe kuba yaza inganya na ekipe ya Zogera. Hari ku isaha ya 9 ku stade regionali ya yari Butare cyangwa se yahuye. Ahangaha rero ntibyatinze ko ku munota wa 6 Chabarara yari amaze kubona igitego cya AS Zogera. Ku munota wa 9 rero uwo bita
Okuki abasha kuba yakishyura, byarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe muri half time. Kuri second half ku minota 54 Rugira yabo Hassan yari amaze guterekamo igitego cyari kuba intsinzi kuri equipe ya AS Kigali, ariko ku minota 56 bita Nyarugabo yarabashe kuba yakwishyura equipe ya Mukura Victory Club. Reka nkubwire ko ntibyatinze cyane ko equipe AS Kigali inganya ubusa ku busa na equipe ya Rutsiro. Ni match yabaye kuri 15 ukwezi kwa gatanu 2022 ku saa 9 z'amanywa. Anga ntibyatinze ko kuri 21 ukwezi kwa gatanu 2022 ku saa 9 equipe ya Bugesera none inganya na equipe ya AS Kigali. Nanone reka mwibutse ko umukino wabanjije uwa nyuma wa shampiyona equipe ya AS Kigali bari bavuze ko itagomba kuba yatsinda equipe ya APR FC kuko byari bifitanye umukino n'ubu bigifitanye wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Uyu mukino ni umukino byavuga ko equipe ya AS Kigali yawutanze kugira ngo nayo bazayihereze igikombe ku cy'amahoro izahuramo na APR FC ku itariki ya 28 kuri uyu wa kabiri. Reka rero nyaruke nkubwira ko uyu ari umukino equipe ya AS Kigali yabashe kuba yatsindamo ibitego 2 ku busa. Igitego cya mbere cyabonwe ku minota 33 na Niyonzima Haruna kirangiza half time ari igitego kimwe ku busa. Mu minota 80 w'umukino uwo bita Kakure Mugeni Fabrice yarabashe kuba yaterekamo igitego cya kabiri cy'intsinzi cya equipe ya AS Kigali kuri APR FC yari ibonye ubusa bw'inota ubusa bw'igitego. Ntibyatinze cyane rero ko ku mukino wa nyuma tariki 13 ukwezi kwa gatandatu 2022 ku saa 6:30 equipe ya AS Kigali yabashe kuba yaterekamo ibitego 2 ku busa bwa Etoile de l'Est yahariya mu burasirazuba ibasha kuba yakwimanukira mu cyiciro cya kabiri. Reka nkubwire ko iyi equipe ya AS Kigali igitego cya mbere kibonye ku munota wa 9 na Abubakar Rawar. Ku munota wa 66 Kakure Mugeni Fabrice yarabashe kuba yaterekamo igitego gisoza shampiyona ye ya 2021 2022. Gutse tunyarukira cyane rero ku buryo resultat rero zarangiye muri rusange uteranyije ibitego ndetse n'amanota equipe yagiye ibona. Sasa rero equipe ya AS Kigali ni equipe yasoje ku mwanya wa gatatu wa shampiyona, aho yakenye imikino 30 nk'izindi zose, ibasha gutsinda imikino 12, itsindwamo imikino 13, inganyamo imikino 5. Yasoje rero irushino tarimwe equipe ya Rayon Sport ikamubwira ko imikino 5 isoza shampiyona yari yanganyije imikino 3 itsindamo 2. Nanone reka tukubwire ko yatsinze ibitego bisaga 43, ibasha kuba yakwinjizwa ibitego 27. Muri rusange yasozanyije ikinyuranyo cy'ibitego bisaga 16. Reka rero nkomeze ngushimire cyane wakomeje kugenda ubana n'Isumo TV ndetse na Altur Sport TV mu biganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Amaro y'Imana akomeze kugenda abana nawe aho uri mu majyepfo, amajyaruguru y'Iburasirazuba, iburengero bwaryo, ukomeze kugenda ubana natwe, ukanda subscribe, ukanda like cyangwa se unlike bitewe n'uburyo wabibonyemo, ndetse uduha na comment y'uburyo ukomeza kugenda ubona ibiganiro byacu. Amaro y'Imana akomeze kugenda rero abana nawe n'umuryango wawe ukomeze kugenda uguhererwamo umugisha.